एज यूजल ही BSc मीटिंग जे कंडक्ट कोत्ताय इट इज जस्ट अ फॉर्मॅलिटी. हे BSc मीटिंग जायते होस्ट केन्ना जायनाय. समहाव CM वॉज ट्रायंग टू ओवररूल द BSc मीटिंग एज यूजल, सांगोन की येत्ते पाटे जे असेंब्ली सेशन आसतलें तें 12 दिसां करपाचें. 28 डेज येत्ते पाटी असेंब्ली सेशन करचें म्हूण 28 डेज ऑफ वर्किंग डेज करचें म्हूण हो सगळ्यांनी डिमांड घातलो. बट ही स्टार्टेड सेइंग ना 12 दिसां जावचें आनी कितें जाचें. सो फायनली वी स्टूड स्ट्रॉंग एंड वी सेड एटलीस्ट 20 डेज जावचें म्हूण 20 डेज दॅट इज वर्किंग डेज 4 वीक्स 20 वर्किंग डेज नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जावचें म्हूण तें फायनल जालें. डिस्कशन ऑन द बजेट, जनरल discussion on the budget which generally happens in this session, we strongly said that we do not want this session general discussion on the budget कित्याक टायमू मेळना. आतां आमगे कितल्योश्यो वस्त आहाय करपाच्यो. हे जनरल बजेट दिताय थिंगा आनी मागीर दिसा उलोवपा आनी उलोवपा आमकां टायमू मेळना. So 80% of the discussion is being done by the ruling MLAs. So we mentioned that we do not want this general discussion on the budget. We will have it for the next time. So we have shifted this general discussion for the next time and we have demanded that calling attention सुबेज जावची म्हणून. जनरली 3 calling attention काडटा ती आतां डबल करची म्हणून. So through calling attention motion we will try to raise up other various issues. So this is what we have requested. The calling attention they have to get back. They have not yet confirmed. But next session जे हाँ monsoon session है the 20 working days are confirmed केला and general discussion on the budget has been planned to happen for the next discussion. गोवा गव्हर्नमेंट डिमांड केला की रामनवमीची सुटी जावची म्हणून. जावचीच. It has to happen because if the whole nation we are talking about then why not this religious this it is about community. जावपाक जाय. आमगे 3 तारखे डिसेंबराचे जे भाशेन सुटी आहा तेच भाशेन म्हाका दिसता ह्यो फेस्टिवल्स जे इम्पॉर्टंट रिलिजियस फेस्टिवल्स शूड बी गिवन. गोवा गव्हर्नमेंट खंय तरी पॉलिटिक्स करता अशें दिसता. गोवा गव्हर्नमेंट न्हू, वो आख्खो इंडियेचो गव्हर्नमेंट पॉलिटिक्स करता. सो दे आर ऑल ट्रायंग टू मेक दीस politics on based on religion. See, it is not about which religion is good or which religion bad. All are same.